de di kan ade a memfa bi ntwampo ada e wo wiase e ya wale jaye ade a wotamfo kura woni ne kontokwa emfa bi ntwa ne mpo ada obeni ni kunu tefefefe obeni ne ye tefefefe ba wo ba ni tu kwan kodu aburuchire no ohun wiase foforo enti na bia first na bia ni kunu ka obeti but ene ni kunu ka wonti bi enu timi dia wale jaye abrabo no musisa ye abrabo kontu ayetu tie me bibia timi sisa obi timi ko school do level bi no ohun ne yere se wo ya ado ekora bi bebo degree be ye doctor ohun ne yere se won kan ho kora obi timi be ye star ti se Kwaku Manu ti ade ba kwa wo ye sofo na ye sofo wo ye badwemba sofo bia wo ye badwemba emfa wade entwampo ada emfa preach wa wasore dem said obi eja awade wonim nyansa. Ebusu amedi breaking news ena ebro ni nyina afri yeni abema Kwaku Manu akase 2 days ni hu se Kwaku Manu ex-wife aware ewa brochire na as a matter of fact enipa obayi ware no eye broni fita since the day obayi ware social media aye busy na bebre kwapo nim Kwaku Manu ex-wife kopim se obayi enya broni eware na video no trendy trend no Kwaku Manu sun tuminda amafo the video no tag ne se Kwaku wahiu Kwaku question we there bane be yi ano asem beside there be yi ano Kwaku Manu ayeko ba efri enura ebesi enne Kwaku Manu are respond by 7 times say yebra penny no say wenya broken heart o sakoma no esensen ho ebusuya ye hu the way a Kwaku Manu akoma aye by this time because response to Kwaku Manu e dia ba ni nyina no e chese yebra no onhira anya okay sir now Kwaku Manu akasa ayo no ani video over 30 minutes video made just a portion of it ebe chiro na se person hwe ne aka na Kwaku Manu TV na kohwe ne aka no ho na answer na ebe ko no kofo bia respond mato to ebo aba park ne so amenu ka se park ne so aye ebo nko a Kwaku Manu we so agwen da why kan woni Obronii no mumie no kwatena se ade mame I'm telling everybody don't fight for me. Yeah, my friend, they are fighting. Yeah, come out. I did be na si aga na for so mo kwama. Dey be na mame asi. Woni Kwaku Manu kraja ye no. Obi ameku ama wasema nsi so. E na wanya be ma no. Wan na eku ama mame ade na asa wo ya presa. Woni Kwaku Manu ti wakra wa no kasa kra ya nte. Woni celebrity ana wo ti wakra no. Wa mpre. Woni na giant ano kasa na waware akwa viral de be nya viral without Kwaku Manu is not a you o me kra be si na minimu this is a first saying obi akwa Google Kwaku Manu ex-wife so without Kwaku Manu there is not a you nya Kwaku Manu ankanya ne say woni ukru no mo awade na ya hate sa no yes Kwaku Manu ntia enti so na ja that time ankasa na say de be ni video na mame ya te wo ba ma wo nya ho to ho ya te wo ma ema bebe na nkwamunya asa na nka mema teti wo mama omo a kenya ni se wuju hu ni 50 euro shan dress no bibini be ma na ba so be wale wanka be ko sha akwa fatare nka funa akwa designer akwa tela na ye mu ko to hu cheap mamrofo no wa hu bibia nya hwe we nku bibini nwa mie nwa ma no ko to hu cheap mamrofo ni wie na afide o ma sate no omu ujimi wo ba live ya yes my sana ye den Obronii no nim se superstar eyide na ono aba befa ni no aba befa kenye sanka mu mienu wa wale no kawana nka beti enti jaide de ni sa embe try me emfa de aka ma because awale mu je Kwaku Manu bunu nso bunu na nsem wo Kwaku Manu edifo nso difo mu mienu nya na nya papa bi na maye yi bato de ma mi ticket US ticket bi ma mi twaso wa wale akwatena se embe wa dwen so be da ne celebrity Kwaku Manu na celebrity onu ene celebrity wunye bi tiwa wale ya mame gwe woni ukunu ngwa sitan enya sa na so pese titibuku ni enkofa ni emebie mu mu kwa America ba ye na uka so be sa ba no emu nsem no ana yentwa so ha ho umebie mu okay so ba bie mu die be sa ba bi nti Kwaku Manu na amse o obi Obronii bi abeje ne yire na o si abrofo ye ni papa na o maje ne yire tie de emekire no odi oba ebedu abruchira the chances are HSA award and beguno a 99.9% because bibinino or ya boa or you're very ungrateful. What I say India for cause some yire omoyirenum eba brucho bi ani ho bejano.
China for the omo yere no mba obia meja obia ohun ya meche no India ni ba offense su ba no abetwi Texas a no akofa ne yere aba no de ne yere no abe to school mu na ne yere na be ye ebia doctor ana lawyer no atwi Texas ahwe ne yere na tua ne school fees o ne yere ni wia no ba beje $300,000 a year na fi papa na je Texas no tifie because o ma da na skafo no me musika nyina to fie de ma han what I say no man ye forever bibini ode ne ba beduru abene kase airport no na be ma foforo abefa na kowura ne dam ti de mechiro no o ba no ne be ma foforo odi nkomo enti bibini no ono ya boa wo ye ne hwe nyeye Kwaku Manu na ne ye kwasea o ye kwasea o time o bad na betina brochira kai hu se kwasea be kwakodi no onye Obronii eno onye Indiani onye ayini oye bibini bia ya Ashawo ni bibini no onti se Obronii o ware na o mona ko homa anopatu anwumre oye adwuma nti ono ana feedi no ho se dan han na wo han a se ye $5,000 awa se mebua bia bebodua obetua bia ma otua half na nso atua half wa se mebua bebodua anopa we chop money anwumre Obronii na beyi ti dia meche ono because ono nya selfish when ni papa obi ani obetimi akase waware Obronii Obronii ne ye nkrata ama no waje ni skada ebi ni wiase bibini ni kunu okofa ne ba ese ni kunu ni tua ho ka nyina ama no ti dia meche ono se oye nkrata ama wo be ma na eso tua ne ka ansa oji sika no bibini waware no ni sika wonya nyina ayo no nkwane dia anopatu anwumre wa na wo sen pie sika sa afaso ni so enti o so hu sa no mani nyina se nipa ni nipa boni ni by nature ewiase nyina nipa wajimi kase bibini nanka obi a yawo no America obetimi atena kwan ho anum wi a da ne hiani na dai Nigeria ni afanso so aba no ofie be 5 for America no asisi fie be 5 e Ghana. How is it possible? Ono hian kratanya fe Nigeria ni be ya adwuma tua $20,000-$30,000 anse no bia ye nkrata ama no bibini ni yawo no wa hawo nkrata automatically oti one Obronii ni kakasa baako o Nigeria ni afa kura na obesua brofo no abaye adwuma to fie wo Nigeria atobi wa America. How is that supposed to be possible? Say who say bibini aboa complete one enti se wo de bibini eba brochie no manabusuamfo ntua ehun ka nyina oba na ogya wa kɔ ne baabi na wow do kwase ade oba eba abrochira 50-50 boga bi beba be fa na kodi no because bibini o ya Ashawo ni de obia na ni nso tire me choni yo omo mawale bibifo America nyina mo abra bo nyina say because we say every day bi oje $100 akohoma meanwhile o soro kwa adwuma nso $100 na wo oje wo no bosome no $3,000 enti se wo ye adwuma nya $6,000 kwa ono nko ese mu $3,000 ansa na dan ka ye nko a de ala be wo de ano se do atem kan ena ai obi odo campaign kofo asimasi kura ye no ma kese e chen wo de yi asimasi kura to ka ma na yire asimasi kura to asimasi kura ye we asima but eso hu sensate nyina anya pe ye won kofo bebre ho mo asem si a omo ka o madwene omo kire o madwene obi okura mpa na adwentire na se okwa wale wo yire kura no ne ne ko ye obi adwentire a wo kire no akwa eti se one o yire te no na wo no na atifi obi okura mpa na obesra o das e bia kura 1 day 2 days obi okura wonya na danfo but ono wo picture but said the obesi bi aka asem no ase awade no no wotimu bi ene won kofo bi susu wa sabi ya ware ye no na asisi a wo no ukunu ana na oyirete no omo susu ti omo ya danfo ankasa pa omo nim sade wo no ukunu na oyirete so oyire ebu ade a omo nim oyire mu ade a omo nim oyire penipa omo nim ukunu epenipa omo nim ukunu penipa omo nim ukunu hwa omonim ukunu hwa omonim on ne friends omo ye na afofo omo de omo ben ye omo a problem ba se bia e ba wa wade mkura ye wadanfo bi omo otimi ka wasem ye de e kire no enyo so wo sa adanfo na obeka na adwene
ana obekire nsem dia wotimi se adamfo asomasi die but eno kura no ebia na wo ma ne kwan ena ono no mum pese wo kire na adwene eno kura wotimi fe wadamfo se na hu so ama comment bi obi abetimi aka bi but wonko awokoka bi enye because se wo kaka ukoka bi dia na akwa se ukunu no ana wo yire ne na asoma se wonkoka na adwene but tie me ba asem we so ko fa asem ba me ka bi me dia ba asem me ka bi ma me kan we this is the time I asem di tun kofofo your time I asem di tun kofofo because that time we say ne dia me kan e dia be ko otirim benya abotre ahwe dia me pese me kan na so me kan sem tinya abotre ne tie nsem yo bia ne benya sa akoma ya be kasa but me de me wakoma me de kasa de di kan ade a memfa bi ntwampo ada e wo wiase e ya wale jaye ade a wotamfo kura woni ne kontokwa emfa bi ntwa ne mpo ada jimifo kwasia woni nyansa nka wogya awade kwasia jimifo woni nyansa nka wo yiri gyaao kwasia jimifo woni nyansa nka wo kuru gyaao emfa bi ntwampo ada enye bi da Abraham no enyankopon akoma tiemi na me kan asem na akiro na Abraham ye nyame akoma onyankopon eka bibi kire ne sei wo de mema wankasa wo yemu ba ene ba ye wo wati o wa wo yemu ba ene ba bedi wade nanso ne yire ntimi antwan ne yire ama na ntimi antwan nyankopon bo hye nanso wo fa ono anafuna sa wale ne kan ne yire ho anampo so wan wale ni pa wo mane ne wo unim problem ma beto wo ama obegya awade ebia na wawoda ba ma wo koshia no ebia wo pese wo masa ba ma no ebi mpa na ba ma na woda ba to de ebia wawoda ande ebia na oba na woda ebia na wo ba ma no wawoda nanso enam se wuntimi wo masa ba ma no wawoda wo ba nam se wuntimi wo masa ba ma no ebia ba ma no betimi no obi fofura akwakowo na ejina so na walija ya aba nyese bia wu mu ade o nyese bia wo koye memasem e wo be ma na chi daabi ti nkoma me no di na me kasa kire badwemba e kon ya fa so ma wade guo ba e fa kwa bebire so oba bi timi ko ba adwaman na de ya wade guo aba be ma bi ko ba adwaman na de ya wade guo aba oba bi ni kru te fefefe boninim asomdwem odokwa so nanso bema ne ni obi akowo enwo asem kra yenkanwie bema na sa na obi fofu anko no sa wo ba na kra nsa anwo bema ne ni obi fofu asa akowo mama me no fe wo so ntimi nanso ne nkani na abra bom se obegya awade nanso ne wogya awade obi ni kunu te fefefe obi ni ye te fefefe ba wo ba ni tu kwan kodu aburukyire no ohun wiase fofu ntina bia first ne bia ni kunu ka obeti but ene ni kunu ka wonti bi enu timi dia awade gyan abrabo no musisa ye abrabo kontu ayetu tiemi bibia timi sisa obi timi ko school do level bi no hu ne yede se wo ya ado ekora bi bebo degree be ye doctor ohun ne yede se won kan ho kora obi timi be ye star ti se Kwaku Manu it my star ti se akrobato John Dumalo mu ne ade ade e be ye stars sansu na mani bi timi be ye stars ne bi kwa we bi obi hu no kru se ti se ababia nipa wo hia wo mo no anya ni kunu ana ne yere class no wo ti asetena pat mi sisa nipa asebre ti ade ba kwa wo ye sofo na ye sofo wo ye badwemba sofo bia wo ye badwemba emfa wade entwampo ada emfa priti wa wasode dem sede obi eja awade wonim nyansa ya wahemfo bebre eja awade ya wahemfo bebre broken heart de eyeya obi eni wiase a otumunya broken heart enkofo motai cancer omodi oh I am strong it's okay me I don't care omo no mo care the most I am strong for no omo no me the weakest Kwaku Manu anya broken heart ama won say video Kwaku Manu ye no the kasa no enko street or sati asem na ontumi fa ende afi na akoye nsемpi ebusia baby Kwaku Manu wo bia me pese ye ncho bibi ma no se onya akoma onhye den na nyame bre ene ye mere papa se ne na obi di aba na bia si nam kwan so ba
Ebusua subscribe page ni mi adoma no so. Se na me upload bia so na wo sa betimi aka. Makra.